Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala pakai gune waktu ici nampak, tapi situngan na waktu ini adalah waktu yang paling istimewa dari 24 jam waktu napat tentu pong Allah Ta'ala. Masing-masing nabagi waktuna si bawa pakai si wengi. Jadi situngan na to koto melo bicara ibadah. Ang kami mato pasangan na ibadah si bawa keadaannya. Makanya sering saya sampaikan marepa upala batu makada iya ko meloki lolongang keistimewaan dengan ibadah si bawa waktu, maka memang perlu ya gurui. Maka da angka ibadah si cocok ipigau dengan waktu tertentu. Walaupun ia sange pakasiwet degaga batasanna. Istilahnya degaga batasanna idi maniharonon roi maka dakega pakasiwe melo ibigau, kecuali yang memang natatapkan po Allah Ta'ala wattuna si bawa pelaksanaan pang kami matutu ibadah ipormat dena wedding iro bayaro nasabab po Allah Ta'ala mematup patentu. Jadi iro ko napigau ata iro disebut ta'budi betul na idi ate masum pelori pong Allah Ta'ala garisi kangi makada makui watuna. Naiya sampajang ni sitongan na tu degaga palawangan na ko sampaja perlu
Jadi dia tu gaga maka ada mapalawangan ide ina tulisi sambuh ha. Jadi sampaja subuhe, sampaja loroe, sampaja ngasarae. Cuma angka mi tahu pandrita, maka da subuhe mi tu angka palawangan nalok koloroe. Iya romo jumhur maka da subuhe angka betul na maka dia tu subuhe ya na ubah nama tanah secak labat ni. Jadi ya ko ijama imon rin na riwat tumuba na nama tanah se maka dama ni qadaan. Kena sabatannya na betul na. Tapi ia ro sampajange pamulan na me mapamase. Jadi ia ko sapaki pamase talay pamulan na. Ia ko capak na adam pengemeni. Nasabak sitongan na madosa ni apa toli itundai ia ro jama-jamange. Kecuali angka okohat desa purai nabita masam pajangisa agak larut malam. Istilahnya larut malam malalalawan ni makoro makala tate asera nappa na jama sampajangisa makadai nabita na porang isahaba bikin dewa kita orang iloko umakku ko marajingi ko makina jama sampajangis sitongan na ya sampajangis salabi makanja ko makoy. Jadi maka dia Nabi bikin dewa kita urangi lokori umakku nareko membarat kangi sampajangis saya makanja ko makoy. Jadi ya tu ampai kong kakagiatan dia na marigaga tu di pasoro-soro cek dek betul nisay maka dalam pengajian mengaribi isa kita te arua api na tu masam pajangisa pedek malalalale wani itu makanja tapi pur ia metoko laya mati ai ia na tate serana layase pedek matanri ni wita tantangan na nala dicakar du nala to di baki tanga itu. Jadi makanya tapi di waktu-waktu itu agak tenang. Iya. Jadi angka kamah atau pengajian, angka kamah atau angka acara natakot napa soroi cek dek betul na sedena pas-pas bate na jame maka tamana aja mo ta protes nasaba nabita biasa mo inarampe bahkan maka nabita iya rosito ngandala bimakanja wakita urem ko umakku nareko nalalai kangi matu. Itu sebenarnya. Jadi ya ronabita tau matandre asinyawana lori umakna purana na target ya rumah kada saya takutkan kalau memberatkan ya to na tu ampai sampai ja sunat tarawih talumpan nito milo matarawe na naon royolo bolana betul kan na denasu na sabak magai mitau inareko iya narona pokok kasahabae aka sunna miro nasabari na madodo ni ko mapuasay. Iya. Jadi iro nakita orang. Jadi salah satu pemimpin yang hebat itu sebelum membuat aturan purana natarge oko masyarakat nama kada dek to gaji rumah tu nama sesarayak ku yo pake be. Iro nabitar pemimpin yang hebat itu. Iya aja nalena minala ukuran. Itu ya to na tu ampai imange tamato ya tu tamamanang ya tu pemimpin maka aja na alemu muala dasar maka malampe hapalamu ko magala ko tatong mawata pisi mu mugan rusu ni mancajimange mu baca ni si digeso angka ni tay monri dena ni sa pasikatakatay maka megi aja tudang megi maga jadi itu agama seperti itu. Jadi kepemimpinan jadi iri di makoro guru pesantren guru pengaji mesti itu. Nah sebab dia pada mana kemampuan na tahu jadi ro nabita purana kuru ni makanya nabita na contoh kama tu sampai jam meta angkan nabita na sampajang bahkan sujuk maketa biasa orang pe pokoe maka angkan nabita mas sampai sunnah duhai sujuk sila da sahabat tajang. Itu Nabi tersujuk dia pernah toko mengingi itu dan nasalay sisang nalopa sa mali bembe nagiri inapa nalalek puray natatak nalengi baynena nanasi na rewa pemang suju mo pinabita
Maga na kira-kira tanah kogang kabembe puray gere puray lale puray tatta na torewa na suju mo pa na mangingime maniro na mataja suju siapa aja di pada tokong tanah Ia naro na punangin nabita makalaya Rasulullah den repatun na wita ki suju mataja nga mete pole na rewa na pole boleh tung kamopi suju mopi aga nasa nabita maka dia nabita saya adalah orang yang paling sangat bersyukur kepada Allah. Dan tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya di saat dia bersujud. Ya nanti ampai ya ko manya-manyamang sa ding cuma ya miridi. Toli iya royala dasar maka ya na ibaca na subhana rabbiyal a'la akatal lupa aja nih. Itu jadi ya naletu na ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatallu totokon na padahal tanya iya ro. Ia tu tahu pandrite angka makada pitu angka makada talu kato makada na mo cicam mi idi maninon roy ia ko manya-manya mangisak di PGG kangiro makoli-koli ngat don na iro cuma ia mi tu ampai angka ibatasi makada akatalu nasaba ia na ro ako akatalui sadarhana niya tu koto mancajima ia koto masampaya sunnah idi mani meki metaro ko tapi taiwi kalau nang Abu Bakar masampaja tu Pak nabaca si digesok sirakam. Nabaca si digesok sirakam nabita pura na palatu suratul Baqarah na sambung mo pa. Tapi aku idi kaden layar ya mi pa ia tu tapa poloko mati tu na pangarui. Ya ko makanja-kanja itapa na tawe na baca te silampa na samo pa maponjo. Pada mi kon re na makanja. Anuntungan na makanja sinetron ay namo si jadi to nasading iya pananya wa ku iklang nako iya nasa weh mang kata papa aja nih makiro nasa makanja nama ko matu ko baca koran na si tamma na tawe manyamang kanja tappa insyaallah na baca imangin na pulo raya tuli na samo pa maponco tapi iya ko tau de na makanja tappa na kulu Allah na je na baca tuli mata mo pa pala kajena mangulo saliwa memang sandala na natama masih itu jadi terisa dia memang lari ya kan makiro jadi pulau kita pak ya natunang kamakada namo kasab asap barakangi angka batasan na makada tahu pandrite dega ga batas na sang sabara tappa itu angka batasan na jadi ya ko engka tahu makanja tappa nama tandre tu sabara na ya ko madodo kita pak na malam mato tu sabara na ya ko engka tahu makada namo tu sabara engka tahu batasan na ternyata sabara terbatas tappa mo makurang itu ya makiro yan itu ampai nabi tamako man ipatan raki ni perruun tadenang kana masusah lay jambangin ni yolo bolana denang kana sabak makanja itappa ida tulina pakalulo atau nasay nalay dece ang kasyero dale kumaile mapipacci tololo nga siapa lang makiro jadi ko iya ko yaro ipake nakan nakilasa alhamdulillah ang kana pasusudo sa nakiringa nga po ng Allah Taala Pak Nabi ta makada sesiwan ni umakku malasa si tau dosa ni lega. Ya naro iya kong kagagata ta dewe alhamdulillah tawe mo male ternyata ya male anu na tawe ko koy pakalu makiro kanja paga yo puki di labanjo na tau de iyo kenro kalau runtuk matu lau jammu ko kamay kana begitu jadi iya ko ipakalu law tahu ya gagae de tu gaga masalah nah sebab memang okotoni ro penting na mak guru tasawuf tawe apa tasawuf itu toli naarahkan itawe mapakalulokoro apa iya ko hitung-hitungan mi wasiladaki iya ko tasawuf itu napakalulokiro toli pacanelokiro na sitongan na kang magi na to makada tasawuf may gaji bahasa nang kato makada tazkiyatul nafs tazkiyatul nufus penyucian jiwa padamu itu bahasa na miler itu ko makalay penyucian jiwa betongan napi kuicara na yero kalbue melo ipacingir aja na migalak da ropona na iya ko sikiri na tu sikiri na kalbue sikir la ilaha illallah sikir Allah iya tu sitongan na la ilaha illallah tanya je sunnah wajib memang to cuma itu to makada wajib makada ki wa masih nang kagagi wajib ka makada to pandite kabutuhanmu memang to pada yaro andrewe tanya sitongan ne tu andrewe kabutuhan memang to apa iya na de tanre manrasai makku mati turuwe
Ia na de na andre na ruwe sikiri. Yana tu ampai patareka itu makai ka nana nabita makada jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah. Pakabaru itapakmu dengan kalimat la ilaha illallah. Yero tapi kita baca. Tapak jolo toli tatagan rusuk materu. Nasabak ya ko tapak malam apa. Namo amagala watak kalewi makatobela masigi. Ngiti amo amagala namo ko tapak tapi ya ko tapak makanja namo mabela macabe to. Maka na sahabat na nabita 2 jam malala na penadapi masigi mabere jama ibarat ke 2 jam na pada tu pare-pare we yana tunang katau podangi guru tak kalisiden reng almarhum maka we to syukur rupo ngoko kampunge makanja-kanja di masyarakat maka guru tamaga kanja na nasa maega ni masigi ibamu biasa si dimi 5 ni masigi ko kampung maka guru tamuasa gaji makanja tapak na teko mega masigi ko kampung malam mamia tu. Nah semakin ang kapon nasa demi itu dulu malalang yang lomak dari jam sampai bangun masih macawe. Jadi itu pesan na guru tebetungan. Na megaton itu apa ngewang itu dia nasi dita yana tu ampai manta syapi. Iya ro sampai Jumat na pasti di maka dia nasa sampai Jumat nanti aku dia ko masjid raya ko Jumat itu. Yana dia mula ko masjid raya si pulung. Iya ko itu kampungnya 2 atau mak Jumat. Cik di mitu sampai Jumana. Imi to ko masjid raya tu. Ia na tu ko imanta sapi na sabak melo pasipulung ita we. Apa tatar-tatar ni makoko atau we mega masigi bicu mak jumato ni. Le nagan na napatapulo aga jamaah. Itu. Ye, makanya itu pikir seperti itu. Kemudian okuila lanna agamata mesti risangi aga tujuata. Sitongan naka 2 mije. 2 milan lu to. Nomor si di pamase. Ya ko pamase tunggal pasti po Allah Taala nonroi de gagalian na. Yang kedua syafaat, ia minta bersyafaat apa angkal lari lokko korange syafaat Al-Quran. Angkal lari lokko nabita, ia syafaat lokko nabita 2 to, angka syafaat khassa, angka syafaat umum. Kemudian angka to syafaat ulama, itu panrita. Angka to syafaat anak perempuan. Jadi yasangnya syafaat patulung. Yang kata wija-wija pewai makunrai. Ada nabi tani gini salai 2 atau 3 anak makunrai na ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api ranaka. Tuh hadis itu. Ya mi korone mana ngana atas sabaran. Itu. Jadi anak makunrai na jami tu nabi ahli ibadah. Ia na tu ni lodon na bita maka da pega iya nga makun ray polo kumaku supaya mega tu salama tau matonna ia rupa dongan na bita ro ia tu ampai ko hadis maka da dina kama lino na rekode na 1:50 cik dia roani 50 makun ray perbandingan mamula meto ni wita makokoy ko mapangajian ngi madari ko mani sunna roane tapi tu mani cili ko makun ray mana mani lomon ri itu mamula meto ni jadi na dena 50 perbandingan na dena kamalino jadi itu ampai ya waktu 5 kete me kamalino kay dito pa maselang ade to pa agi nangka to hadis na nabi makadang kadua lo kolo ya natat din na ya tu 2 dewi matona tu na melo po Allah Taala ka atan na kolino kega yaro nomor si di bembe ya na dena gaga bembe pa itu bembe pake mahakeka ya iya na de mento nagaga bembe de itu bembe angka tahu jaji to ligere mana ka cacapu syukuran kita gere to mapabot kita gere to ni coki de na kana gere te magina de na memay ka jadi iya natak de na ya tu bembe tandra na ya tu bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat. Sabak demi matona na kelorang ipo ang Allah Taala tatamba atan no kolino. Ni nama kamu pay ka bembe tolok ko rumah kay ka. Iya mo ta maselang. Emi ko chapu ni bembe macawe itu kama dino. Jadi makomentiro aturan na agama. Jadi memang Nabi itu sudah memberikan tandanya. Kemudian jalurno na pamaseka po Allah Taala. Iya na tu ampay tau panrita tadi na pa aja na pak gurong itu maka dia ko melo ko masampajang. Pakanjaki abujuna atimu maka dia ji agagay ujamay pamaseta mi po malada uharapkan. Tapi ia sangit tingkat apa madupa-dupa memang apa angka tau ipaleci panapa melo.
Yo lilaw mapangaji tapaga makalaga re tahu ang kami to tahu makoto di metona kada aga ilolongo makalanya aga re tahu makadai soto na saja nulah. Jadi ang kami to namo to beribadah makoto to isure kada sampaja aga pala na sampaja makero aga gunana tapi yero na sapa. Lupa-lupa memang tu Pak. Jadi dia tu ampai dalam setiap ibadah itu angka tu pahala itarongang itu papalece tau kutu. Situ kan itu. Itu. Podang kada nigi masampaja sunat duha 2 rakang dena isele dena to melo sele apalah haji dan umrah apalah ngumrah sisang nia to kusurumun dena po Allah taala. Itu duha 2 rakang. Yun tu tapi ya kopa ide na kasiasi wo na yana rumala dan harap ka kadawa yana tu sapatu dia na to kasiasi iya ko anang ipatamay suruga melalui babu duha waliwa piriona padahal papalece yero pada mi di anak talono nak masikola wali ko sepeda baru tanya ji sepeda sitongan na pokok melo mi kole masikola ina iya lemmi hadiah supaya lawi pada mi tu papa wai dia na law kini dia hadiah itu kan aku tu kan pak gerak jalange palomba ko menero hadiah na rona lalu ya na tu ampai kong ke perlombaan domino na tako oto hadiah na tapapanno padahal mak do jalan tu ele ngire jadi magai na sebab memang hadiah makomati itu ko agama jadi rupong Allah taala na talongi hadiah padahal tujuan ta kaya miro pamasi siba syafaat Pak makali nabi tadi gaga tau tama suruga na saba amalan. Di gaga kan? Na nabi tadi makali saba na mo gay di makali nabi tadi mo iya. Di tau tama suruga na saba amalaku. Pamasina mi po ng Allah Taala. Ni meto ko tumelo mak deke ngamala o mabila. Na saba ito to wadingi mapangiwang ko surimon di ko makadaki amalata. Makali niya masampajang apo. Makali mas po ng Allah Taala. Ni gamalik ko tapa masampajang. Tanah makan ini matau po. Agak beta piku. Ika makiro. Ni gamalek kenri pole orang parang yang kamu sidakang. Papilale ta po. Kenro nang kamasik kiri ko. Makan nasa bai di malenga peringerap po. Ina po Allah Taala manamote. Iya na tu ampai makan atau pandite. De tu gaga ibadah mu pigau kecuali po Allah Taala. Yan na ito na nampay din na dito sombo maka wani kaya masampajat tahaju na dito to nareko di gatap pa nalingi po ng Allah Taala na patinro niya to bawa din na parewa iruta dito to basu bupite Muhammad masyan niya magay nasaba ituto jadi yan na to ampay ito lilaw yung ko po ng Allah Taala ito ko to may matinro ilaw ko po ng Allah Taala yan na to ampay tau ulama riolo yaro na paguru ki makada iya ko to suju masampaja pada nak barane to suju masampaja subuh ilau memen ni o ko po ng Allah Taala supaya wadingi ijama matu sampaja loroy iya ko to suju ucapak na sampaja loroy ilau memen ni na ijama matu sampaja ngasaraay iya na ronasa sampaja si sumpung iya na tunah kada sampaja tepat tu iya makiro Yenaro ya sampaja tepat tu tanay itu dia na sampaja cukup mina cenga sampaja mapat tu biasa na itu jadi itu nasa sampaja tepat karena memang hadisa na nabita hadisa kalau runtuk ko kita na len pangunuta Imamul Ghazali maka dia nabita umatku adalah umat yang terbaik nasaba alena na rekonasalay si dede ceng elete ilako de celagi yenaro ya sama pasi sumpung makanya ko sujuk pacapurang sampaja subuh atau kememan ni ati niya kememan ni tilaw meman ni untuk masampaja loro jadi sinin na Allah langata pasti menuju ke sholat do loki pasai kalau loki sampajang isitongan na cuma to lomi pasapa ita aja ngiloro na makiro iya na riasan sholat dena kalatu iya na tunah kada to padite namo ko ka yase non rotin roku namo ko ka galuku mate namo ko ka dara mate ina mati itu ka sampajang iya na ro na masuk apa iya na deta niya kami memang itu wabela patu palawangan na
Maka tu bele na 500 manne 10 manne jama sampajangi loro pasimatu na patajama bela pa di makalatuang. Yopo kota niya kami mangipasisumpungi. Makomana tu masa pasusak kaki atau kami maniati niya kami mani untuk makadade melo ka mapasusak ka si tau pemang. Makaroba ki makoto. Namo pa boto ije vita makotoro ya ko jama-jama te pa boto da sa to boto sia minggu pe pa sita lo si runto si minggu pe makoto ya tu ya sa boto tamapat tu jadi mako tu ya na tu ampai sitongan na ko to melo igat tangi to gagay o kumana mi to jadi angka tu to ijagay memat to makoro pade dio na sampai subuh atau kami maniati untuk sampai loro ya kenro kilo me kilo pasai me kilo galunge me kilo darah yang jelasnya menuju ke sholat apa pura ini akan ni untuk masampajang iya naron akan na mapasisumpung waktu yaitu ampai sampajange angka niya melo masampajang angka niya sampajang iya ko niya na sampajange okay kata bere iya ko niya melo masampajang okay capak na itan makiro jadi aja tepat tu ya bela pati di mampalawangan jadi setiap langkah kaki nah sabakang hadis sama to makin nabi tenang katau puraman niya mapigau deceng na catak ni malaikat dia pada jamai yang penting pura ni mannya na catak ni malaikat mate ki matu tolik jalan ya ro catatannya na sabak pura ini akan ni untuk melakukan ia na tu nak kada namo mate ko tuliang katau pahala mulolongan makui tu nasanya sampai jat tepat tu. Iya na mega na tareka katawid na madari mega salah-salah apa tahu dito na sampajan nun rima guru napa natambay ini nasa dega aga mululong ako de misang isa na sampajang guru jolo isa na napa makadaro tu balalin ro mo dega aga mululong na rata-rata tahu bicara makito tahu dia na sampaja sapa mi poli iya na mole na dito na jamay na kuncinya itu kan ibadah itu ampai makadaka pura utaliti pak 2 hadis dan nabita makadaka demeto gaga ibadah pada sampajang itu degaga apa satu-satunya ibadah tunggal itu cuma sholat demeto na may campur ya ko toma puasa na toma nonton na dia na batal puasa tapi sampajan ni gade tanonton tan na batal sampajan yo demeto gaga tu ya komen re ite makana curita maga daga wadi sama secara langsung macurita mapoto macan neko tapi iya ko sampaja dia cocok iya masih kiriki mangaji na to manre ahlami adab mi tapi iya ko sampajang namo ang kanan re tasilyo kuisimu mualay na maulangi ni apa itu ampe dia nawat di makacak lilai kau ketoma sampaja ina tu nasuri nabita bersiwa apa pura kami man redang kay sita magoro nang kanan resipolo koro na masampajan tu likajili-jili lilala kapai si magoro naruntu andre tapanamay aja yan tu isu legayro dia minawat dia panrungan layolo na sabak magay maka dia nabita adabnya itu nasabak itu tahu masampajang tahu syuloh puang Allah Ta'ala makanya itu dikesamping ya tahu na tu ampai dia nawat dingileto yolo na tahu masampajang ni nawat ding maka dia nabi bikin ang kapapitiran na labirang itat tungo kese na awara api neraka jahannam arwah pulo na tahu na iya leto yolo na pasampajang ijijang bikin ang istilahnya wat dingi papite ilabirang itatong ko yase na ranara kajahan na maruapulo na taon na iya polo yolo na taon masampajang icicak itu bahaya na jadi maraji-raji to tu megaya tu agaga pak yang enggak biasa ni pada itu tudangi batu kiburu wah bahaya tu ya tu pak makin nabita bikin lewat dingi papite kok mulat birang itu dangi awara malu lu macolo wajujum mulolongo limunan repi na iya tudangi itu mesa itu bahayanya. Ini maka apa yang tahu kalau lagi buruk itu payar non itu dah macurita, itu. Jadi, nah iya kok aturan agama itu Pak Sitongan. Nah kalau dalam fikih, kau baca kok kita itu, iya tuh tahu matebe, mesti tuh lihat curi mi, tuh lihat curi mi tuh, tahu matebe. Namo tu yah kade tuh nawat dia, ya sek mematoi, apa imam mematoi itu tahu matebe Sitongan lah. Makanya itu kau masam pejat tomate, yolo na imangin onroy.
Kin rimon roto mate ko ya sampajangan. Yolo na imang ito. Iya na to ampay ko mangiringi janasa palayolo ito matebe na pamonri na monroy aja to si talayolongi maka dalayolo meman na tanya mangiringi sana ya to kuyolo na tonroy ina to ampay maka da palaba ina pamonri monrin na usaha ka gina to yolo kecuali supir di ambulans dia metono di monri Pak onro na to ha kemudian aja mutuda ko kiki buru ekodena tama calori na kalabong ito matebe tuli yolo me matito ya ko tola to kibure na de pani patama ko kalabong tatongi iya to ampai jaji pi kalabong na pai bawa to matewe makiro itu bihurmatil janazah itu apa iya makokoe istilahnya agamata nasuro ki maka da kotoloki buru aja nami gabasa dapure ya julek kaya mi koki kampo tamarajing Pak Dena na to lato ko din tumajulek ka. Pak Dena taratoro. Ye, Dena taratoro. Itu yo poko kiburu malampu me maka manyamang. Ye na ruya madari ka manawana maka da mahagiro na dega gatau maki buah kiburu bela siddi. Makanja lempuna. Aja na Pak ye jiro pasiani te to limelona si depe. Maka da pasi depe ka yanu utulukon panon itu liwaka kacili kamo pakoro. Iya. Angkala